Abecho kunywa cha Kazero Kombucha ubwe bintu mujwecerwa wayo bayire ko muringo go kwanguramo. Kandi mwajije we bari mununga ati we nebinyetso yo nabagamire mbandi twine mutisha mwana nagabana motoka kandi etaguro echamana kirunje kinyumire yo myaka yono muri bana tikabaho abahona nabwe borekere birabanyamwinje byo kuza kugabwa omuri engofira picamwe na nebindi omugere twine mpichipichi TVS UAFX nimzakwani mugireba twine pichi tu obamwe ahangura zone 3 obamwe ahangura emwe then twine mu t-shirts twine mu engofira twine mu aprons twine mu reflectors bwanyuma twishikirira umuhanguzi wa pichi na nabakazero Kombucha kandogo narwo mu cyaro cya Cyumunyu omuri bufunda Ibanda kandogo yihangurire pichi emwe muzatirweho zangora akashpa kubanza nsanga hatine cyurumu ngora kakabi nsanga hatine cyurumu ngana nakakisatu nsanga hatine cyurumu kakanana kakanahanguriro mugumya nakora umurimo go kubija kandi nagira ngo naza koza piche jo kumwongera hantasiya none njo ninye go kubiza nanyendeje piche je nchereze nko muntu naguma nakora nko sente hatubandetere ngume nkoreshe yonje sero zonkanyise tungore na business yitu amakuru akagasha kwa Timothy Mushabe.